Kapit ako kita sa lasang. Alamatan ni Pumidolo. Dan na rin to pedong nabisorong kalagaya. Saya dito pero ada pertandingan untuk kumpulan ke sebentar. Saya tidak tambay naman ni Ponggarito. Pero ni Ponggarito ni pertandingan ni Lutero ni. Karuna naku tambay naku papa na pastoreno na serahkan ni Lutero ke Pedro sama gereja Bebo, stasi Bebo. Nah ya tulah saya tariman sama Papa Winan. Papa Winan. Papa Winan namanya pemain menukil stasi Bebo. Ya, ya teto mengalana Agus. Baru itu terong Bu. Pinalolaan natin ambil do, ya kalau nasi akan nano. Jadi kami keluarga sepakat untuk menyerahkan satu lako gereja Bebo, stasi Bebo. Udah tahu perbentangannya bukan apa gereja Bebo mana? Upaya tuh gereja Bebo persis sikandapi kuburan nenek leluhur dari dulu, baik kuburan tua maupun petani. Jadi ya teh gereja Bebo manai leluhur ma gereja setiap hari. Karena itu kami dari anak cucunya Nek Tony merasa bahwa harus dikilalai, bukan hanya gerejanya, tapi sebetulnya yang dikilalai adalah nenek teknologi yang ada di situ, yang setiap minggu, setiap hari mungkin ada di situ. Jadi inilah sehingga kami menyerahkan satu kerbau. Apalagi ya coba setiap pokoknya lama dia menjadi ambe atau ido yang Bebo, mulai dari nenek leluhurnya sampai sekarang kami masih terima pemberian penghargaan dari keluarga Bebo. Oleh karena itu kami sebagai anak cucu dari leluhur, khususnya dari Bapak Petrus Nanggung ini menyadari bahwa sangat perlu kami menghargai jasa-jasa keluarga atau leluhur yang ada di situ. Karena itu kami menyerahkan satu kerbau. Kami mengundang Bapak Winan sebagai Ketua Stasi Bebo untuk menerima kerbau ini. Tarik lako terbantu perintah, tarik lako pengurus gereja, tarik lako teranindo teranambe, la lana te tondok la butuh na yung may pira-pira inan, iko ya yate kinalolalan na te do ambe ba atumene, na sorong ko gereja ng Stasi Bebo, iko Kures semangat kami umat yang Stasi Bebo, pada umumnya masyarakat Bebo, kures semangat akan lako keluarga, lupa niatnya pasarongan di pakai melo yung gereja, atau corona yung kamu keluarga, na pengmatuan maraton tong pepepa kayo simisa ni ako untuk keluarga wa pada moto kuresma kari mo pasarongan keluarga ranona ni detampo bila na dete keserang pula na dari pamade maklalan sising kanadian bedan na tontong na kilalay nenek palolong ni Rara todolong palolong ni Buku
Jadi ya teh lalulangan santung. Ya teh lalurek keto abubun. Na ya teh lalurek ke pangawan rek kirore nadisya kakangku bapak rem sendelo kamu siato to abubun kamu siato pangawan susidu katerken atau de sia bapak Kris bayi budak itar bulawan ado tapo bende meloy. Semangat atau keluarga tu sorong bulu tama tokon do santung la dolo jaman diserahkan balik rumah itu sinuku do santung Papa Chandra ya sarade kembali bisa Papa Chandra idarka Papa Chandra Paulur ka Ada waktu itu. balik rumah dolo Itu tahu bisa mau mula loh. Satu. Papa Chandra do santung diserahkan tidak kumia ya teh maka mana dulu nih kali tadi ada itu lalu mana mara ya pacar lah nah ini dia dulu teh udah langas satu teh sola tejo bamilangan ni bagi bagian ki mana dari patok nasa sarang mga ito rin ba mas dapat ko din kung ito pira ko lang paturan ng patok ay bamilang tambay mo pira mo kayo ya si taluk na lagi salo-salo kan neta Laman lagi po kadar ka? Oh, bukan pala yan. Ayo, pergi pala kila. Ya tu nila pamulan tu lumisan tu isa nga bubunda tu si balita dilele. Bubunda tu si balita dilele dari kutu dorandan na pangaw. Ya tu kutu yang menilai kita solat almarhum. Si bali pauli lang may pao dari bota indo randang do sallo do limbong tandiari na tolanda kung pepenina mo tolanda at pataru sabaya mo sikini dari to te solat to tungara do tolanda si bali do sambako dari tayo kutiri puta miknya hindi ko hindi kacamata mali pong may ito ang kutiri dari bonde dari bunna, dari bonde, dari palempong, dari palolon, dari sopadan, dari tandepadang. O tandepadang mo te kinisolat ito tungara doy. Den tuwa na kamapindon na tulanda sa pindon ke ba ini malari ke ida dalu tarong ko aparkan. Dadi tau dago da pamisa itu. Ya talu da pali dadu ari te wate surai. Da dia. Sita pamana sola do ini kamana. Apa ya to? Ya bote. Anak kan ya tanda parang tu malir ke palio ampun ya tanda parang. Iya mera, ya bote, ya tu kuliah teh hanya. Toran dia. Mangka to tadi padang sibali lomanik. Marian lo. Dadi Ya sibali. somule. Apa sih? Matuman isang asosa pa, den isang alimule. Ya tu somule yang menani tu tungara doy. Tu somule to. Ya tu lai mule sa kapala santu. Ya tu salapa aku to. Ya tu rantai kuat silu do butuh kasanda. Sanedanga. Mita ada yore, mita ada yore. Ya tu layu, posisi ni na layu. Berarti nasi penili layu to. Nah, bendon ni mama to, sanila dia agu itu. Ya mo tu lami saya, tapi ku arkan ala di terserang agu de campo sasabang itu kamu na membela-bela. Saya disia dulu lagi dengan tadi. May parang to puro semangat. Ya tenu sa unano. Lurik ke na apa senator? Lurik ke na Rore. Rore. Alamin
lamin pumo do gargaru ke narore. Tu kamu pareja. Atau anu niko kan namu to. Mana kuat paano mo? Deser ka tuto kami ro ng parinay. Patontong. Oh. Alam mo sila patontong kita natalay tu sa lumin ni Sena. Ini nakama. Sampai din to gamit din niya. Guys, siapa tontong? Hindi po ito. Iyo lang sumuko. Yo, tabi ya mau dikuri sumanga atau temai kami to dipotong konang kada ko sama ya lo dong hubungnya lo tong kusai ma paling bongote dong ma pasate dong gusa ambai kan nang ditampai ra apa ko siulang kadadian na da dua tongkonan na te da lalong di tongkoni masih sing kadadian taru bulan na larike na rorre ulu gayangan na pada nga di makale batu na lili pada nga di sarira larike na lemo kuna na ina satu tun pakotabe susi moto tongkonan nadadian tongkonan tu maruson na nadadian tongkonan tu bokok na aku mau bokok na demi tongkonan iya temisa masih sing kadadian reke tongkonan reke tobubun brore di sana tongkonan na ne membuku tongkonan na ne membuku tongkonan kande dorore dua latama corona na di pasundon tua lukuna di talungan loy te banu ada kokotabe kupokada naisani rapuna tongkonan na ne membuku da to bubun iya kuna nai dadi di sanga tumbak senggo demo solaku dina inde tinde pada tubuh duban dia tumbak senggo sitaruna iya te masih sing kadadian reke tongkonan da pangawan di sanga tongkonan na pariallo na lili iya te talung penanian nada rore limbu na lemo lalemo na naibendante tongkonan pangawan tongkonan na pariallo pakotabe susi moto tu tongkonan kan tuwe yang daya lemo te tongkonan na pariallo dari sanga pangawan dian nada tondoki den tu di sanga anak kapatulakan tuna tuwe te tongkonan na pariallo da pangawan na tuwe tomatuangki sia tungguru raba apa kotabe susi moto iya te tongkonan da pangawan saleburan pengkaluan na belanna den duka bati na tongkonan da siuno na tungguru rerung tuton na reni batu aririnna te tongkonan pangawan na tarana kaballa malassu do tongkonan da totemo di batu dikua tomakula da tongkonan pangawan dadi ko tabe ko kita mo keluarga to butuh mo pemali rika kelili te masih ikan de lalutang nah bati inasiakan ni te pokoknya tulah salurundo ni roko tanga palambi ikan ni kita rima mo te penganggaran sising kadadian larekena tongkonan to bubun rore tongkonan na membuku larekena tongkonan pangawan tongkonan na pariallo kita rima mo te pesiparan apa penganggaran sising kadadian reke tongkonan denompa na tontong kisusi ton na nenek ton naturan to dolota laku mua dadio yana ka sama papa siunu oki kompong moy bati sama pemana ka sile eto barra oki tamala si tiroto yang rarabuku na tawatura nenek edomay tongkonan kure sumanga salama laku kita solanasu Pak kuda semangat ada butuh siapa itu sinumi damai rore ya kena teton na tunggu mo dili sa teton pukade tapi pak kuda semangat ini orang anu bagian itu ya tu kami kami satu jelas tu kamu to alam kita tuh ini opini lagu sorong mila komisi di acara nama alalan nada
Ayat itu protokol sih. Kena tes itu protokol bicara nalang talinas. Itu kami tadi nanti misalnya. Lako Toronto ko pembena upo indona lalan nanti tondok laputunnya jomai batu pira-pira bak manalembang buat tanah pasangatu kasih datang pak pupinin pitikan deh mak lalan biasa lan tempura kiden sangat lusina temai apa deh patu deh pakilan lambi teh belan na tanpa lambi pakan ni bayi masang luar gimana lam pasundun ni kepala pelabusia kipasia tadi tirangan lam tetor ini taruh-taruh apakah mak pelalang tadi yang mikiran bina yang mikitai tadi ya tuh teh na pakil landi oh bayi masang luar lo tersalah pasia nagpangulan mo Pak Lurah Ako tiro-tiro protokol selanjutnya Bari ko muna na, may pangkas ya teh lingkungan nakani sola RT-na lembaga daan ansina ya teh lingkungan kan dia bisola siguntu sola RT-na lembaga daan ansina ya teh lingkungan parada kayoko sola RT-na lembaga daan ansina ya teh patasi mati ya teh kepala sekolah SD Tampo sola guru-guruna Mana raya tuh ya tuh. Pertama. Tulis soal aku. kepala lingkungan nih salam dulu teh Salah. ketua LK Kelurahan Tampo ketua lembaga adat soal kelihatan di Kelurahan Tampo ya teh ketua hakim ada atau pendamai soal anggota yang di Kelurahan Tampo talu ya Tamu komito. Kepala lingkungan teh Pangyan apa? Tami. Aku yang apa? ya teh Torwan Indo inde RT Poradon nenek Tien ya teh Torwan Ambe inde Poradon nenek Racing RT Porayon RT Poradon Babin saya Babin Kamtimnas lembaga ada yang Porayon lembaga ada Poradon Hansip Roko Polindes kita lebat payami kilampina dolo yami kita Tomarandi kita Tomarandi Ulang di tempatnya. Tomamaraka hindi Tomamaraka ya takilan ina mo aparat mangka kita kiko di kilapina mo yatela di tate papasundunan te tondok tu sama itu mangka mo tay pira ko pasundu mo te tama pirang itu pira tondok papaya kita dolo papaya di Arto paten dia sama ya oh ya Mino ya Mino tuh nenek Tepi nenek Tepi Papa Tepi Halo Manu
Rehan. Dia anak Latepi. Dia anak Adelpi. Ako sembarang. Nenek Moko. Lapo na. Papa Excel. Kambit, aruming kambit. Mama Jenny. Acok. Papa Rian Yoga. Iya. Yang mungkin mo. Tante Liming Tinulay pa. Papa Ania Papa Ben Tella Negue Aurel Pete Papa Santi Nenek Racing Hendra Yelong Di rem sedikit. Papa Rapa Sa pukulan na katu ko Perie Sarulo ng kambit. Nenerenya Papa Renya Papa Rara Ko yan ni anak ko lupa. Medi Tarima Pengoroye Komperie Ogie Sison dalang ngabagi tembati ni sesolon lende kita Mario na lama malay pengubingka te sang silurang kilan te kamarintinan batu tomak badong da atas si paroto kandako siumpu natin de si singkadadian malay reke tongkonan to ububun reke rore na reke tongkonan pangawan reke lemo ya te da dua tongkonan na naitutun si singkadadian na sanga kada tomatua si pabendanan neran sulelangan tongkonan belanna batina to ububun saya maram panangkapa da pangawan sempo baine pariallo susia matole tomatua yo jadi ternyata batina te to ububun sia batina pangawan buda batina inde tampo makale pako susi motau to kupokada nina kumua makamban sara dilu baabana lembang ondong tongkonan pangawan saliburan pengkalwana tingara sengo apa batina tongkonan tae pakala mak dioren terarabuku damai pako disanga ditarima moto dentulana popelle sedauki batu kupokaka batu kupoto ambe raka inde tampo disanga polli tabe adako patana yang popelle sidi iya te yang ulu tedong sising kadadian dak dua dia lemot tandungna batuan natarima mo tomarapu iya tu pasiparanna rarabuku inde mewakili na keluarga damai to bubun sola dan namai pangawan tama palambi ikan ni setong kombelanna wai mata te kitampe damo limbong kiratu jadi sangami kumua diona sama kan nitong konto iya te pesiparan kasih kamaliran diongo nakandena sama morapuna to bubun nakandena sama morapuna pangawan ke laku kuat temo tapo dalle kita to marapu tongkon ni tedo ambe ta batu nenek ta sena sama kan ni tongkon tu para puang kalu ada mai to ubun siadan namai pangawan to ke tatanak kitinde ulu salian nayong tapo dalle masolana sanga tongkon ni tedo tamatua yari kaya mangka ko konte sang mane yon ina kumua poloi sidi kutang kay reke to tongkonan kupogadan ni to marapu dara ku kumua susi to sena mani reke na konang berduku te dong kuna buar ka na lapangge ku laku karba susi to terus semangat dem kalau na Pak Belan sia nek dewan sidik lamai bebo terus semangat yo tabela ko kita solanasang lah
besiman mekatabe pakan lako kita mentu angga mairi lako pekambiaran pekendoran lako tamak parenta kita mentu masola nasang rora buku lante tarampak katongkonan aloto temo balana dente pesailian na keluarga tama bebo bisa tedong nina na sorong tama namang kemoki karra-karra laki popen nina mirah situru kebiasaan kilan bebo lako toparenge lako pekamberan pekaindoran ki lako na tau buda bang kemoki popen nina da bokok nina balana dana sang mokan kami mentu lamai bebo nina lalu lako na mirama alalan nada na yang betul lako toron toparenge na lako pekamberan pekendoran jadi pitekan ni waktu sidi tabe tak pamale begitu Lami perangi ku pamali tiyo no. Ya te to perangi dolo. Bilang pagunturan te perangi itu simpan lu te to sumanduk ke. Buntu te buntu pengalapan ke. Tambo lang pangananggan late. Garam palan na lute. Rek ke pangandulan te. Karenge pangkaro-karo. Garam palan na lute. Kamu paduruan kulan lu leponganton to. Sambungan lenteng na to parenge ke to bara sa ni ganito. To pamali pero ko na me. Mamamos paparian paparian lang debo sama paparian deh kurang ini. Pengonoran pakate. Sa newiwinte. Sa neabunge. Pengandige dong sa nemariade. Sa nemale. Sa netonie. Kita ini pakai tomat ya, tapi dengan kalau dengan ibu. Papanje. Sa nyayu sa nyarlenye. Paparelye. Sa neja kalau ko pasa Cari memotong pola. Sa nedewe. Mamaipan sa neipang sa nerenye. Papatekis Ponorerme. Mangawisrane. Papa Selpie. Papa Prispe. Tabi perangnya besi kena pengawan. Laku pokada sini itu nenek. Tu nani te toma te de kudo. Ia te tangilino anak-anak umamente. Tapi lagi ngeloi. Ia dia nama te tomate tu di sana tangilino. Ia te umamente si bali di sana no tocco. Ada di tu tangilino bisa-bisa itu anak-anak to. Ia te anak-anak tangilino apa? Termasuk mau pariallo
bobong kati na mga ataw. Niya to kung ibu to bobong. Isa ka bobong langit. Pasangan naman na rinilong. Makasiyasi. Oh. Yate bobong si Bali di sana sapan. Dadi to likun na. Yate likun na tapi meroy siya na pabay ni isa lordong padang. Kalau may bebot tomaton na isa itang kailangan. Oh. Yate lordong padang si Bali likun na dadi ni tinggi. Ni tinggi siya na pabay ni sa pilala lang may lord ito may katangka. Dadi do akuan. Hindi ako mata. Dari may kutana kinalibo dari nori tidak tetap pindan paluluang lantanga. Susi to. Jadi kota air kulang pekala di bang ke sawa dengki mani may kutana kona to tampu titi toket pangalan na dari susi wilalan to. Jadi ate apa parel ko tum apatas dari atu lang anu kedeni ibani tete bati bobong bati kati na bati bunga to koyan ko dem ko keluarga ko. Berarti iya toh, pertama kau ini bukan di sini, iya besar karena, kau padang toh, kurus mana? Belan na tile ko mamumatan nalo la menobang matera membuat batu nakula nalamitan na luna nadete kula kasi dolokan na yete misangkan nang sangat tulalingki tuma malebong bingka malimbu-limbu kalukus saurang batina batu tomak badong yang may talion sarapiang Baila pokada makasulian lampana tak makamalian pelang nako na parului terdapat ba tahu ilu tahu na pingkarang da na denggento sulit may maritin ko lama pasak ke batula sampa batina kisorong kiat tu Karang ite bating kelau matula dan ni Mario. Dempati anu terus ini di pembentang lah siang lagi pukada tepa kota sabar apa kamu tuku yo miki lambi na yo miki pukada ya miki tai
Ya te lima te la pekilako la pelako te anak-anak te nenek doso la lima ye. Potek saya kutan desangan aku nenek apa siara. Jadi ya mana aku saya kuat lima siulo ko ya te. Ya mau kuat betang la sele pa ko ya mi kilan ya mi kipokada ya mi kitai.